Zam zo production clear tu le ngai thla tu te che bai ka bu ka cheu tun trum chu pathian mi man em pizar zo kimen pathian in ti dam theina pek panga minat na a khoi live video kan ron ta lu do na chu mi ma chuan a chan chin toy te han soi ma sai la pizar zo ki mi hei thai ni in Darlon High School venga an kho same ka ahun masalam khover lama tlanin zule rui thei thil lama te tlanin zu po lo zuar thina man te po lo tok fu to ni ma sela pian thar nuwa anun chu nasata ka ti dang lama omin zule rui lo bo ya tang te avei em thina chung mi te jinga chuan rong lo bol fu to thina ni tharau dam na mai ba ka hian a pian thar nuwa pathian in a pek ti dam theina ama hian a om boka nat na chungchanga doctor ho beidan to nu po thanem fe chu lo en kol dam to a hetia doctor ho nan kowa andam lo en na huna te thutir vein dam lo lu te reng chu an na lo se chat zel maya chu wangin doctor ho pon an ol sampha em thina ni hetia doctor ho nan roi chang hian poisa pho a hlo thawe theile mase chu thil chu sum le pai ngai na boya tan tir tu ani lawin a chu san le ta nge a ti dam rong bol na chu in lama arem chan dan angin a kalpui ta a loina ko ran mai ni lo ngon rang ate thu soi rong bol na te po a lo nei to thina ni mak tak main mi na khoi hian a kut ni lowin a ke mang thina hei hi chan kan zo ta a soi dan chuan ko ran pakhata rong bol na nei lain dam lo na nei khoi tur an lo tam em a kut ringot a manin a ha a dai seng si lova chu wangin a ke man theina chu pathian ne na chuan adil ta topa chu ta tang chuan a ke hi a mang rim ta zo kani a om je chu a kut le ke a lal pan ti dam theina a pe ani chu thana te runa te nar thalo le na chi rang na ten an chor em a pathian thu cha sui sarmon ngai thadu te in omani chuan ei kan channel a hian kan ron da lut to a en du kan omani chuan post ma sa kha lo keu let ula in lo en don nia ole tuna chuan mi na a boy pui live video chu lo clear ang